Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 18 versikulo 5. Saan arumbeng nga ayunan tinakabasol, gaputan no kasta ti maaramid, saanen ang maited ti hostisya kadagiti awan basol na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. At 22 bote ti arak nga inuman ta, pare Luis. Pulutan ta kay pare, awan ka diti ginatang mo. Ha? Ay, pasensya kan pare. Awan mo't ngamin nabati akwartak. Iso nga arak latan ti ginatang ko. Sana parikot day ta, pare. Adda na panunot ko nga ramidan ta. Anya nga day ta, pare. Takawon ta ti manok ni nanaton niya. Sana bale, awan ijay balay na ita. Ha? Ang kasano ngay numamon na. Saan nanto amamuan? Basta surutem laeng dagiti ipaaramid ko ken ka. No kayat mo anaimas ti pulutan ta. Adumod gayam ti manok at tarakan ni nanaton niya, pare. Iso nga rod ako nakakisayan ta, pare Hoben. Naimas manan ti pulutan ta no kastoy, pare. Ay kato na. Diskarte laeng. Ala, agpili kan iti kayat mo at iliwan ta. Deta nangisit adakkel ti takawon ta, pare. Mabit lang. Oh, apay manan? Amangan mo adda ni nanaton niya di taon nagtibalay na. Awan, nakita ka na pa ni bangkag na itay. Sige, agawa ang marun timang tiliw iti manok. Tapno adda pulutan ta. Payag yung matang ilukat tiri daw na lang. Nay, nabartag ka manan ang agawid. Ay, anya ngay day ta nakasupot nga inyawid mo, Luis. Nga, daytoy. Karni ti manok, nanang. Ha, nangalaam nga, iti day ta anak ko. Di yung pigsan, di agsaw. Manok ni nanaton niya dayta. Lukasta, tinakaw yu, ti manok na. Wen, hindi yung ibagbaga. Apay ko mga ibagak ngay, kat kagurgorak na diya karo ba tayo? Kunamlan asino ng agsasao. Nasaya no kasta nanang. Alaan nyo dito nakasupot na karni ti manok. Ramanan nyo mata. Nay, si kamot ti lumabas dito'y paraangan may mariton niya. Wan maray, mapukpukaw nga minti may sa manok ka. Amangan no adda di tawi. Ay, nay, awan mo tinakitak, maray. Ay, sa dino nga rudin nga iti ayan na. Amangan mo't no adda nagtakaw, maray. Asino kumang ay tagtakaw? Kat nabayag matan nga awan tagtatakaw iti manok dito'y barangay tayaw. Ay, di tayo lam mo, amaray. Amangan no, kalugaran tayo mo't laang tinang takaw. Asino nga'y kuma, Mari Merlay? Dagiti agasawa adan ken Christina. Saan ka di adayo da dito'y lugar tayaw? Hanya nga'y ti ammo tayo. Amangan no, agtatakaw damot dagita. Ayun, anya. Apay ajak napanunot dayta. Kasaritam idamaray. Tapno saan da marwam. Ayun, kasta ti aramidag, maray. Ni nanaton niya mat yung kinasarita yung ditaruar nanang. Wan anak ko. Salsalud-sudon na no nakita di manok na. Anya iti bagayo? Ay, katimbagak nga awan tinakitak. Kanimbagak nga amangan no dagiti dayaw tinagtakaw. Nasayat no kasta nanang. Ay, ay, tiyakmat itulaw ka maduktalan na ada kayo ni Hubeng tinangtakaw. Inton malam, kisayan mi manen ti manok na. Ila ko mi man iti sentro. Inuutak nga ibusan ti manok na. Nasaya at day ta anak ko. Ibusan tayo ti manok day jay a babae. Kita at lang. Madlaw kagura yung unay day jay ananaton niya. Wan agin babak ng mut nga main. Kunamlan asinaw. Day jay ti may bagay kan kuana. Nakadalos ka din iti silenta, bakit? Wan lakay, nalpasan. Maganda nga rodan naluto mo tinti masida. Sige nga, Rod.
Ay, si kanti mangi kararag iti kanan talakay. Wen, awan ti parehot bakit? Ay, mabiit man laang. Ah. Kasla ni nanaton niya akaruba tayo matay ta sumungad. Ne, huwag magpwesto bakit? Anya ngay nga tati umay na ibaga. Kasta makaungot Nagparda sa magnan Anya ko mangay ti makagapo nga agungot. Katawan mo't dakas ngay narami taken kwa na. Christina! Dan! Rumwar kayo dita! Nay, aday tan. Ay! Ala, ingkalukatan ti gate. Tamang isagana akmet iti pagkapiyo. Umnog kayo pa, tagkapi kayo, nanaton niya. Ay saanan! Umay kula damagan, no da kayo tinangtakaw iti taraken ko amanaw. Anya? Agpudno ka mandan. Da kayo ka di tinangtakaw. Awan ti tinaktakaw mi. Nanaton niya. No saan ada kayo? Asino nga raw? Mano atawan nga awan tinagtaktakaw dito'y lugar me. Italaang nga imay kayo. Di kayo ko magpapabasol. Tapod nung awan matitinakta mi aman ako yun. Ay, ore, agrason ka. Amuklatan ada kayo tinangala. Alakitin, erwaryo ti manok No saan? Bayadan nyo langan. Apay ko maabayatan, may katawan mati inalalami. No saan nyo abayadan? Agreklamo akije barangay hall. Tapno agmulta kayo. Kunak mo't apaunagam ni nanaton niya, lakay. Ay, di na kaya't ti umunag. Apay nga min aya. Anya ka no tigagara na. Atapon na adata tinangala iti manok na. Anya? Natakawan ngamin. Anon ta kumamot ti manok na? Ay, wala nga ron. Tsaka mo? Unay mo't dayjaya na bakat. Oray mamirmiraot talaang. Saan tamat nga aramid ti agtakaw. Ay, anyangay nga rod. Nagreklamo di barangay hall. Sangun ta Wala. Anyat gapo na ngayon, agbutang takan ko na, katawan mo't basol na. Husto ta ko namlakay. Alakit din. Mangantakit din. Di mon pampanunutan dayjay nga imbaga ni nanaton niya. Nay, pare Luis. Anya ti aramidam dito'y balay. Adda na panunod ko apagkwartaan ta, pare Hoben. Ha? Anya nga ideta, pare. Agtakaw tamanan iti manok ni nanaton niya. Sata ila ko ije sentro. Pang pinikpikan ko naman. Kasanungay, no... Awan ti pagdanagam. Santo amaamuan ni nanaton niya, adata ti mang taktakaw kadagiti manok na. Sigurado adagiti dayo ti atapen nang agtaktakaw. Ayunan niya. Urayan tala nga mapan ni nanaton niya iti bangkag na. Ket aramiden tanton ti planok. Ay, katuna pare. Awagan nakto. Taipatong palta ti planom. Mga lataman iti 5 manok na. Kita nasurok asa nga ribo ti naglakwan ta iti manok, pare Hoben. Instant money ko naman. Ayos. Adda manan igatang ta iti arak, pare. At iti bingay mo. Agyamanak, pare Luis. Katanya ngay. Agtakaw ta ka di manan, doon bigat. San pa'y laeng? Aglaylo ta pa'y laeng ta mga numadlaw ni nanaton niya. Ada tati agtaktakaw iti manok na. Uwan matkit di Sige nga rod, pare. Sa dino ti papanan nyo, nanaton niya. Luis, ang mga noad na nakitkita yu atao anapan ije balay. Ha? Awan mat nana, apay ka di? Naksayan manan dagiti taraken ko amanaw. Sapay mabalinen apang pinikpikan dagi jay. Kasta ka di nana. Ay. Agsipot kayo Tamangan no dagiti met kalugaran tayo ti agtaktakaw. At apag ngarod adagiti dayo tinangkisay iti taraken ka. Panagkunam, maaramid da nga tate agtakaw. Naimbagtasan ada kami ti pagsuspitsaan na. Day, kitkitaan nakmutlatan, Luis. Ha? Kunak, anya ti panagkunam, agtatakaw nga tadagi nga agasawa. Tsaka mo nana. Saan kumot ida na kasarsarita, sipod imay da dito'y lugar tayo. Ang amangan no iso da ngagpaiso ti agtatakaw. No kasta nga raw,
Inak agreklamon ija barangay hall. Saan da pa'y abinayadan di imuna at tinakaw da? Ita, nagtakaw da manan. Anya ti maipaay ko, Maritonya. Umayak agreklamaw, kapitan. Anya ti reklamom. Ireklamok dagiti dayo dito'y lugar tayo. Ada ka didagas nga inaramid da. Ay, tinakaw da dagiti manok ko, kapitan. Saan laangan anam namin san? Ada pamanagnag mo nga isuda ti nagtakaw. Sa anak pa'y anataktakawan iti manok, kapitan. Italaang nga imay dagijay adayo dito'y barangay tayo. Mare, sana nasaya ti agpabasol no omet ti pamanagnag mo. Intun kwan na sikat na ireklamo. Ay na, kapitan. May pasiguradok adadan kan Kristina tinangtakaw kadagiti manok ko. Dakkel ti lugik iti inaramid da. Bayam, kasaritak dagijay nga agasawa. Kat numapanag na ka nga dabasol da, pagmultaan tayo da. Agyaman ak nga rodno kasta, kapitan. Papayaban na takano ni Kapitan iji barangay hall. Anya? Ama nagreklamo ni nanaton niya. Uray awan tinakaw ta, mapantalat-talakay. Awan ti ron ba nga pagbutungan ta? Tawan mo ti dakas ngay naramid ta. Kasano nga no ipilit da bayadan ta bakit? Oh, di saan ta bayadan? Ipakulong datangay. Amo mati sistema tilintag ita. Kas kinunakon, awan ti ron bang apagdanagan ta. Jakman amo no apay ngagtatakaw ti panagkita dagiti tattao ko data. Gapo ka dito mamirmiraw talaan. Ay nalakay. Ada plano ti Diyos no apay ang mapaspasamak ti kastoy. Mamati talaang kan kuana. Ala, agsagana takit din. Ta sumangutan kan ni Kapitan iji barangay hall. Nagreklamo ni Maritonya di Kalman, kat kunana at tinakaw yu kano dagiti manok na. Pudno ka di. Awan ti tinaktakaw mi amanok, kapitan. Saan kami ngagtatakaw? Sa ludsudak man, Kapitan, no kaano anatakaw ti manok na? Ti kunana kanya, kat iti Sabado kan Domingo. No kasta nga rod, saan ada kami tinagtakaw, Kapitan? Saan aron bang apagsuspetsaan na kami? Tatunggal Sabado, kat tumultulong kami nga agdalos iji simbaan. Numot Domingo, makimisa kami. Isumot lati kunak, takanayong kayo mata makita lumabas dito'y barangay hall. Ang amjak lakayat ti agsao, tadyak payamo ti pudno. Tulungan na kami kumaamang linis itinagan may kapitan. Ngamin, agdinamagan dito'y barangay tayong agtatakaw kami iti manok. Awan ti pagdanagan nyo. Aramidag ti amin nakabalak, tapno maamuan tayo, ti pudno nga agtatakaw. Anya ka diti ibagam, Vina. Imayag dito yung barangay hall. Taada na patag nga ibagak kada kayo, Kapitan. Anya dayta? Sana pud no ti agwarwaras adamag maipapan kada Kristina, kendan, Kapitan. Amok no asino ti pudno nga agtatakaw. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? Uwan, Kapitan. Naira na ngamin alimmabasak iti balay danana Tonya, iti dayjay nga aldaw. Mabitlaang. Kitaan nyo da ito'y aladawan. Da Luis ken Hoben metad da iti paraangan ni Maritonya. Saan lang aday ta, Kapitan? Ada pa'y video buyaan nyo na imbaga. Isuda tinang takaw iti manok ni Maritonya. Nagtured dameten, imalaldawan nga agtakaw da. Wan tanual daw, mapaninanaton niya ijibangkag da. Apay nga itala nga ibagam da ito Gaputa mabutengak ama iraman, Kapitan. Numabalin ko Saan nyo nga ibagbaga? Asyak tinangidanon kada kayo. Kopyaan nyo lang dagiti video kan ladawan, Kapitan. Di da ko man iraman iti da ito nga isyo. Nagsauak laeng, gaputa makonkonsensyaak. Agyaman ak iti impormasyon nga ented mo, Vina. Ket di kagdanag. Saan ka ama iraman iti da ito'y abanag?
Awanan kayo iti bain, Merle. Nay, apay akas na ti panagsasaom kanyak? Amukon ti pudnaw. Ti anak mo ani Luis, ken ti kumpare na ani Ruben tinang takaw kadagiti manok. Ay, saan ka nga agpabaso lakas taton niya? Amom ka di amabalin ka nga ireklamo iti kastangar aramidam? Ha? Adda video amang ipaneknek nga agtatakaw ti anak mo, Merle. Ha? Luis! Rumar ka dita! Kunakmat kan ka nga awan ni Luis dito balay. Apay aya nga ipilit mo. Ha? Kasta, kun konsensyam ngamin ti kamaling aramid ti anak mo. Na, Apay, di ka makonsensya asabali ata o ti mapababasol iti dakas nga aramid ti anak mo? no awanan ti ibagam, pumanaw ka dito yan Tonya. Di ka giskandalo dito. No diyo kayat ti sumango kanyak, ituloy ko ti darumgaw. Nang runa ita, taglemlemang ti anak mo. Da Luis mat gayam tinagtakaw iti manok ni Nana Tonya, lakay. Sino tinakadamagan bakit? Ni Kapitan tinang ibaga kanyak. Iso na laeng taglemlemangan ni Luis. Nabainan siguro iti naramid na. Ore, asino mo ta bakit? Nakababay na talaga ti kasta. Ay, sapay la ko mata malawlawagan ti panunot na. Kahit sangun na ti bunga ti dakas nga aramid na. Ay, santanton amabay na rumwar bakit? Kunaktumot ngamin kan ka. Rumwar ti pudno lakay. Dakkala pagyamanan tay ti Diyos. Taadda tao anang isend iti dadya a video ka ni Kapitan. Gapukan kwa na. Nalinisan ta tinagan ta, lakay. Di mo kanunungan ti dakes nga aramid. Korektaram no ammom akam mali. Ket no kabaulam ti agtestiko aramidem. Laglagipam asika ti susi tapno maispal dagiti napanglaw a maidadanas. Kan mapapabasol iti banag adi damet inaramid. Papagayam ditan tinanggibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Gandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangdarabay na inbag nga oras kada kayo amin.